درود دوستان ارجمند و مخلصان همیشگی برنامه‌های تلویزیون ورزش. من گلروز خدانظرزاده هستم و شما برنامه شهر فوتزال را طریق تلویزیون ورزش تماشا دارید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان سال 2020 را سال فوتزال اعلام نمود. ما هم قرار دادیم تا برنامه را پیشکش شما گردانیم که فراگیر واقعیات مهمترین فوتزال کشور دوام یک هفته باشد. رفته از 26 فوریه تا 8 مارس سال جاری در شهر اشخاباد چمپیونات 16 آسیایی به فوتزال برگزار می شود. تیم ملی تاجیکستان در گروه A بازی می کند. رقیبان دسته ما تیم‌های ترکمنستان، ویتنام، عمان خواهند بود. 5 دسته بهترین چمپیونات آسیا 2020 رخدادهای چمپیونات نهم جهان آید به فوتزال را که امسال از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر در لیتوا برگزار می شود صاحب می گردند. ملی پوشان ما را به چمپیونات آسیا 2020 متخصص گرجستانی الکساندر زابیرادзе آماده خواهد کرد. شرطنامه سابق سرمربی تیم فوتزال تاجیکستان متخصص سربی دیان دیدویچ با فدراسیون فوتبال تاجیکستان به انجام رسید و او فعالیت خود را در امارات متحده عرب ادامه میدهد. سرمربی نو منتخب فوتزال تاجیکستان الکساندر زابیرادзе با دایره زیاد مخلصان فوتزال در تاجیکستان آشنا نیست. بیایید پیش از همه بواسطه به سخنهای متخصص گرجی گوش اندازیم. Очень приятно мне здесь находиться, и для меня это большая честь и огромная ответственность быть тренером сборной Таджикистана по футзалу. И сейчас вот приехали, только что начали тренироваться. Мы готовимся к чемпионату Азии, отборочный мира, также можно тоже назвать. У нас есть все условия, почти сейчас находимся на сборе, скоро уедем на товарищеский турнир. Еще много игр будет товарищеских. Где-то месяц у нас есть, месяц и 10 дней, чтобы подготовиться к основному раунду. И все ребята вот очень молодые, техничные, там, опытные. И сейчас я думаю, что если правильно мы все будем, правильный подход, работа, и думаю, что результат будет обязательно. سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان زابیرادзе الکساندر الگوجویچ 11 فوریه سال 1975 در شهر تفلیس به دنیا آمده است. همچون بازیگر شرف دستای پلگران مسکو، AMK باکو، آرازی باکو و انصار را حمایت نموده است. با دسته ایبریا استار تفلیس او 7 مرتبه قهرمان گرجستان گشته در فینال لیگ چمپیون‌ها بازی نموده است. در مجموع در حساب زابیرادзе 45 بازی در لیگ چمپیون‌ها است. شرف منتخب گرجستان را در 65 دیدار حمایت نموده است. زابیرادze فعالیت مربیگری خود را از سال 2016 آغاز نموده باعث سرمربی دسته TMS تفلیس فعالیت نموده با این دسته به مرحله اساسی لیگ قهرمان‌ها راه یافته است. تصدیق سرمربی نو در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان در جلسه کمیته فوتزال فدراسیون فوتبال تاجیکستان صورت گرفت. дар ҷаласаи кумитаи футзали федератсияи футболи тоҷикистон дар баробари роҳбарияти лигаи касбии футзали мамлакат ҳамчунин намояндагони дастаҳо иштирок намуданд. ҷаласа таҳти роҳбарии ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон дилшод ҷуразода баргузор шуд ва дар он соли 2019 ҷамъбаст гашта нақшаҳо барои соли 2020 пешниҳод гардиданд. дар ҷаласаи кумитаи футзали федератсияи футболи тоҷикистон як қатор масъалаҳо баррасӣ шуданд ки яке аз онҳо тасдиқи сармураббии нави тими миллии тоҷикистон буд. аз ин баъд бо мунтахаби футзали мамлакат мутахассиси гурҷӣ александр Ҷабаридзе кор мекунад. Сармураббии нави мунтахаби футзали тоҷикистон Александр Ҷабаридзе ба федератсияи футболи тоҷикистон барои эътимод ва раҳбарии тими миллӣ изҳори сипос кард. ҳамчунин дар идомаи нишаст зикр гардид ки аз мавсими нав чемпионати тоҷикистон миёни футзалбозони то 17 сола дар нақш аст. чун соли 2020 дар кишвар аз ҷониби федератсияи футболи кишвар соли футзал эълон гардидааст. ба ҳамин хотир барои оммавигардонии футзал ва ҷалби ҳарчи бештари сокинон ба ин навъи варзиш баргузории як қатор чорабиниҳо аз он ҷумла фестивали футзал дар манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ дар назар аст. ҳамчунин дар ҷаласа қайд гардид ки санаи 27 январ дар як маросими бошукӯҳ беҳтаринҳои футзал дар соли 2019 муайян мегарданд. سال تا سال دقت به فوتزال در کشور ما بیشتر گردیده ایستاده است. با در نظر داشت آن که فدراسیون فوتبال تاجیکستان سال 2020 را سال فوتزال اعلان کرد، لایحه‌های زیادی در نظرند که برای در عمل تطبیق شدن آنها دپارتمنت فوتزال فدراسیون فوتبال تاجیکستان چاره‌های ضروری می‌اندیشد. همین است که اولین مرتبه در کشور مسابقه فوتزال بین بانوان سنشان تا 19 ساله دایر شد. مقصد از برگزاری مسابقه معین نمودن تیم منتخب جوانان تا 19 ساله کشور بود. дар аввалин мусобиқаи ҷумҳуриявии футзал миёни бонувони то 19 сола 4 даста иштирок намуданд. душанбе, хатлон,
хатлонду ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ. бозиҳои мусобиқаи номбаршуда ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. рақобатҳо дар толори хадамоти алоқа баргузор гардид. бозиҳо миёни дастаҳо ба таври даврӣ сурат гирифт. дар нахустин мусобиқаи футзал байни бонувон намояндагони пойтахт яъне хубони футзали шаҳри душанбе зери роҳбарии мураббии шинохта Зебо Касимова ба кӯли рақибони худ дастболо гардида барандаи нишони тилло шуданд. Мне очень приятно, что вот мы собрались в 4 региона, собрали самые сильнейшие девочки. Все стремятся показать себя с лучшей стороны. У всех большое стремление и желание попасть в сборную Таджикистана, чтобы защищать нашу честь республики. И очень приятно, что вот эта организация на высшем уровне, все доброжелательно проходит, все проходит так, как должно это быть, так скажем, среди девочек слабого пола. باری اول هست که در جمهوری ما مسابقه بین المللی دایر به فوتزال برگزار می‌گردد که از سنه 24 شروع می‌کند و این هم یک اقدام خوب است چون که رهبریت فدراسیون فوتبال در سمت فوتبال بانوانه در سمت فوتزال کارهای بسیار بوده ایستادن و این هم در آینده به ما یک تکمیل خوب می‌دهد و آینده دست‌های ما در بازی‌های بین‌المللی یک نتیجه خوب نشان می‌دهد. футзалбозони шаҳри душанбе дар даври аввал бо ҳисоби 4-3 тими хатлондуро мувоҷиҳи шикаст намуда дар даври дуюм бо натиҷаи 8-2 дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриро сарафканда карданд. дар бозии ҳалкунанда 2 голи беҷавоб ба дарвозаи тими хатлон 1 зада шуд. пас аз анҷоми бозиҳо дар фазои тантанавӣ маросими ҷоизаспорӣ баргузор гардид. ба дастаи хатлон 1 нишонҳои биринҷӣ тақдим карда шуд. тими шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ медалҳои нуқраро ба гардан овехт. ба дастаи душанбе ҷом ва медалҳо супорида шуд. аз 23 то 29 моҳи январ дар шаҳри душанбе чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни бонувони то 19 сола оид ба футзал доир мегардад. бонувони тоҷик дар ин чорабинии қоравӣ бо тимҳои Эрон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Афғонистон нерӯ месанҷанд. баъд аз ба анҷом расидани мусобиқаи футзал байни бонувон ҳайати тими миллии кишвар байни бозигарони синашон то 19 сола аз ин намуди варзиш муайян карда шуд. гулдухтароне ки дар аввалин мусобиқаи футзал байни бонувон худро хуб нишон доданд шомили ҳайати миллипӯшони кишвар гаштанд. самураббии мунтахаби бонувони тоҷикистон яке аз маъруфтарин ва шинохтатарин футзалбозони тоҷик Шерзод Ҷумаев таъин гардид. ма аз ӯ мунтахаби кишварамонро ба бозиҳои чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни бонувони то 19 сола оид ба футзал омода мекунад. биёед таваҷҷӯҳ кунем ба сужаи навбатии барнома ки ба омодагии мунтахаби бонувони кишвар байни мусобиқаи қуравӣ бахшида шудааст. аз 24 то 29 моҳи ҷорӣ дар пойтахти кишварамон шаҳри душанбе мусобиқаи чемпионати ассотсиатсияи марказӣ миёни бонувони то 19 сола оид ба футзал баргузор мешавад. тими мунтахаби бонувони то 19 солаи кишвар давоми бештар аз як ҳафта ҷиҳати иштирок дар чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ омодагӣ мебинад. ҳайати мунтахаби то 19 солаи мамлакат пас аз баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри душанбе доир гардид муайян шуд. барои омодагӣ ба ин мусобиқаи сатҳи қоравӣ сармураббӣ Шерзод Ҷумаев 14 бозигарро даъват намудааст. Ну, как вы знаете, все девчонки из большого футбола, мы только начали мини-футбол. Ну, прогресс есть, молодцы, работают. Ну, как мы знаем, что фаворит это, само собой, Иран. Иран, потому что у них футзал развитие уже сколько лет. Они футзалом и тренируются побольше девчонок, и то же самое мальчики у них там. Ну, думаю, главное нам выступить. Нам выступить, наши девчонки, я постараюсь, чтобы они поняли, что такое футзал, чтобы научить их в дальнейшем что-нибудь. Мадина Давлатова ва Ҷонона Қурбонова бо дастаи Душанбе қаҳрамони мусобиқа байни бонувон гардиданд. онҳо бо нишон додани бозии муҷалло дар ин мусобиқа ба ҳайати тими миллии 19 солаҳо даъват шуда имконияти баланд бардоштани парчами кишварро бо тими мунтахаби ҷавонон пайдо сохтанд. То ин дам онҳо дар футболи калон ҳунарнамоӣ мекарданд. Тренировки проходят хорошо, познакомились с новым тренером. То есть для нас это новая личность, но все хорошо. Тренируемся, изучаем новые техники.
طول یک هفته میشود که در این مجموعه ورزشی با مسابقه تایید داده ایستاده‌ایم. فوتبال کلان از فوتبال خرد خیلی فرقیت زیاد داره، ولی ما کوشش میکنیم که همه چیزها قانون‌هایی که در همین زال هستند چیزا هستند استاد با ما نشان داده ایستاده‌اند و ما کوشش میکنیم که از خود کنیم و در بازی نقض بازی نماییم. дар чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни бонувони то 19 сола оид ба футзал бонувони тоҷик бо тимҳои эрон ӯзбекистон қирғизистон туркманистон ва афғонистон нерӯ месанҷанд. дар баробари пеш рафтани футболи толорӣ дар пойтахти мамлакат ин намуди варзиш дар манотиқи гуногуни кишварам то рафт пеш рафта истодааст. барои мисол дар лигаи касбии футзал ё серия про 2019 аввалин маротиба аз манотиқи кӯҳои осмонбӯс ва чашмаҳои мусаффо яъне вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дастае бо номи помир ширкати фаъолона намуда дар аввалин иштироки худ сазовори медалҳои биринҷии мусобиқа шуд. ҳамчунин яке аз дастаҳои маъруфтарини тоҷикистон дастаи равшани шаҳри кӯлоб тими футзал ҳам дорад ки 3 сол пеш таъсис дода шуд. мухлисони дастаи номбар бозии хунагии тими дӯстдоштаи худро тамошо кардан наметавонистанд. дастаи равшан бозии хунагии худро дар ноҳияи Данғара ва шаҳри Душанбе баргузор мекард. бо кӯмак ва дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон дастаи равшан акнун имконият пайдо мекунад ки бозиҳои хунагии худро дар шаҳри Кӯлоб доир намояд. ҳамкори минтақавии мо аз идораи хабар Дилшод Назирматов оид ба ин толор сужо омода намуд. биёед таваҷҷӯҳ кунем. мухлисону ҳаводорони дастаи футзали равшани шаҳри Кӯлоб таи 2 сол боз бозиҳои хонагии дастаи футзалро тамошо карда наметавонистанд, зеро дастаи равшан бо сабаби надоштани толори варзишӣ ҳамаи бозиҳои хонагии худро ҳатто дар сафар баргузор менамуданд. акнун бо кӯмаку дастгириҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон майдони толории маҷмаи варзишии шаҳри Кӯлоб барои баргузории ин бозиҳо мутобиқ гардонида шуд ва дастаи футзали равшани шаҳри Кӯлоб имкон дорад ки дар соли 2020 бозиҳои худро дар хона баргузор намояд. иқдоми мазкур баъди ироа гардидани паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор гирифта шуд. ёдовар мешавем ки дар паёми навбатиашон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кумита ва федератсияҳои варзишии мамлакат супориш доданд ки ҷиҳати роҳандозӣ намудани мусобиқаҳои мухталиф ва рушди варзиш дар ҳар як шаҳру ноҳияҳои мамлакат чораҷӯӣ карда шавад. дар ҳамин замина баъри рушди футболи толорӣ ё худ футзал дар шаҳри Кӯлоб аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ба дастаи футзали равшан ва муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб ҷиҳати баргузор намудани машқу тамрин ва мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шуд. дар шаҳри Кӯлоб тӯли 3 сол мешавад ки дастаи футзал таъсис дода шуда. соли якум бозиҳои хонагии худро дар майдонҳои сунъӣ гузаронд ва 2 соли дигар ҳамаи бозиҳо дар ноҳияи Данғара ва шаҳри Душанбе баргузор карда шуд. бозиҳои хонагии даста бо кӯшишу ғайрати Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмуаи варзишӣ дар шаҳри Кӯлоб буда барои гузарондани бозиҳои футзал иҷоза дода шуд ва ногуфта намонад ки аз тарафи Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо як гилеми футзал ҳадя карда шуд ки айни замон барои тайёр кардани майдони футзал омодагӣ доранд. ёдовар мешавем ки таи чанд соли охир дар мактабҳои варзишии шаҳри Кӯлоб барои рушди футболи хурд миёни наврасону ҷавонон чандин майдончаҳои замонавӣ сохта ва мавриди истифода қарор дода шуданд. дар ин давра аллакай шумораи зиёди ҷавонон ба футболи хурд шуғл варзида мехоҳанд ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат варзанд. таъсис додани футзали равшан маҳз ба хотири рушди ин навъи варзиш дар шаҳри Кӯлоб мебошад ки пайваста аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон дастгирӣ меёбад. масъулони дастаи футзали равшани Кӯлоб итминон доранд ки баъди бозсозии майдони маҷмаи варзишӣ футзал дар шаҳри Кӯлоб боз ҳам рушд карда шумораи зиёди мухлисону ҳаводорон ва наврасону ҷавононро ба ҳам меоварад. дар ҳамин ҷо нахуст барномаи шаҳри футзал ба фарҷо мерасад. бо умеди сарфарозӣ ва осудагии шумо бинандагони арҷуманд бо шумо то барномаи навбатӣ хайру хуш мекунем. бо шумо будам ман Гулрӯз Хонуназарзода. хайр.